94.1 mwana ko nyatekerera ya mono ke gimango kara mangana maiya nande ngo kara ndo murobeli uko kwange bisyo bienka litkulie sabato mambia gochakera chinsa 11 goika chinsa 3 korwaroro nande namanya gokoro murobeli bwa bana gochakera chinsa 3 goika chinsa 4 mwatakanda kunia Moga somiyana gukwani nendo mwancho motegereri ando sia sogendra tako tegerera Kiss FM 94.1 nero enka yomugusi cyaragire cyisa isano isato cyaba moga sochinga kina kwariganya SMS twamangana masenchira yo gwenge eri Italiane root magoma aba amenyibe wodi ya Bosamaro eye gotoka sebungi ya West Mugrango imeye county ya Nyamira Nigo baboliwe weso kia sugonge elinde kwelika somorbilio oinua jamii oyogo kurwa abakonyi kurwa ase serikali kagurukwa na asa matanga yokomenya omonyangero chirenguma kurwa sorgongo rwagusi nyagosira ondicho amba msiewe wodi ya Bosamaro omoske Charles Kiganda nigaba boli abantu bali bekire myaka 50 berego chigoro abana bali achintakana naboyigo abantu bali abo bwato balema weso kia chitarikisano nemo asichio bisi chense meyo elinde kwene kebna nkoliki wabare aso morobelio yo ayongati ali amango mwancho matagalinga ndato farigana ya chikoraga chinsa 10 ko yale trasenchira yo boikranu toskaga drago tagara Kiss FM 94.1 nero enka yo muksi eli Italiane root abaswadi adalimya Abakoni rimbe mole. Biamon. Abakoni rimbe mole. Biamon. Bali babata mawoko bakoleiga. Thank you. Yes sir. Letali anangoro kwa Joseph Obuge. Umorali yako Radio Vuna 102.0 FM. Radio Vuna 102.0 FM ningo buko bali atero morobeli okoro kunga to inyulie. Kereli tukolie Jumapili go chakarense moya magoroba. Oeka isaro ne machabo tuko. Obayigongo bali ateranda amangana maya. At the same time ngo bali aterale embombo mune weekend ya ikirange gango bali aterando mupira kwa Radio Vuna 102.0 FM. Bona bono timu ya Arsenal ngashira kwa zori ne timu ya Manchester United weekend. Haya. Imeja Radio Vuna 102.0 FM bogajinyo wajangajinyo. Timu ya Manchester United vako kwa tani na manitini timu ya Arsenal the Gunners. Ano chichi kwa chonzira boso libonsi ikomino ya maikomino ya nerfari Anthony Taylor vako swasingati egati de game rata. Haya vako chake timu ene timu ya Arsenal izokoro kwa Gabriel Martinelli kwa meka semboka Osaka Saka kwa maligo Odegaard Biamono sana Onya kondoche nkore rango igaseli etali omonene Biamono sana litanga litigantebe pole sana ekiagero ndicho no munyangero chire nkuma Nchenkoro kwa MC Dudus Ngokoro na Kiss FM omorobelio mambi okoro kumubinchuri mito okoro na Ronald Mayaka Gochakira chinsa 11 cha mambi wika chinsa 4 Balenga bagotegera Kiss FM diango ndarara kweli ga Biamono sana Balenga bagora ategerera magazeti akoro kweli eteri makoro kunyasaye natebire Biamono asaba asinginche abantu bonse bakira igakuru engora asinginche uyu mwana musiki yondicho tigatokonya nekero tule moyo ndarakora goikandu Biamono sana somo senator okorwa Samuel Okemwa okolire mirememi ya sana yasate yagosini ndugu yane Biamono sana nichie musichosi Biamono masoge manene aba bali mwaikirega ase okomwenia nyagusiro ndicho eli aneno ndiba magoko ningosanga na inwe ase amabaya iga Kenya sana ngaboga ko basesenia nabagombia mona asogweka giga lero ndi ase ngako TV ase morongwe umambi okurukunga kiamuka pole sana abantu bonsi ipi bali akimai nabayiga mashabiki bonsi pia kimai nabana nyangero bonsi abanene nabakena abakwanira mbuya mole koroko okaiga mwanje tunyasaye Tingor kuga kyomonene bwabo nene gati kenyansa kati koromorero ime mbakarire ime mbakataba bakarire ime mbakarai koromorero ime mbakarire ime gati gikia chete konga inankaenda katari kakiye habana ba minto nigo mbwata mayanda manene gocha korero ndicho nakaite na change gerie gita
Nkatama kuru katari kila kinende pole sana kujese family ngoro ku DJ Sankid Kenyansa ngocha na baletera ekebindi yansu kabisa digari enga kwa television kuru saa 3:30 mpaka saa 5 inuna wantava yatiganya saa abe na inwe. Right, asante sana asema litangoro ko MC Watoni ngola ntamuro bilogoro nyanya mareko na DJ technician muna tole wani ge tole live enga kwa TV kuru se studio nindo chomo sai chemo the top scorer nero tubege te live kuru se studio muna nacha umuntu wate chibesa marketing manager wenga kwa TV tari waigo. Thank you dadiri na besa Ancha tigandu pora gotia se family asa marieta yongoro kushela mumanyi marketing manager yenga kwa TV oyo gakoro kunga Simba esimbe nyene igonde imana cha ya enga kwa television tuate bangai tubasara ngo tumere pesa gutaga igabono iga tutararuha iga pia mono abakwanirimbia mole nainde abasani bondi icho minto barure chingongo inye chiese bia mole nainde moko gana mule ne bya inche uri mu rubiri umama toko bano ndi bamagoko uyurura iga tugagondo gumongina rosa mongina nero yigo kubwato keke mambya linda moni ngaseti alinda moni myelia taiba rero yuma idero na uyu rura ari wono narora mwana one nayo uyu bagwani ne ndabantu bose babusaba radio badeni nabagwani masaba radio Bosamaru Bosamaru radio bashi ndojinga maene kwa mwacha mwezi kurujinga jeni anyonyo musani karororo twanjete no musani uyo minto David ondicho ondikaro ondicho chikire korara ayebuna wache gatata sukuru baba ekakiora chike korara kurwa subuiko bwinzei abantu nabajije buna bajirega amaeneje no mwaka sukuru mocho igongo base TV yaito ya enga ko television YouTube kako television Facebook enga ko television je sukuru mocho hakitiga tutinde ko yo kito ndicho asomrembe. Thank you nara nero kabwate nyimbe tawate mwe okay abantu baminto Bosamaru wote tianga kwani ngaboirire abaretu aja matanga nyore go kwero mekiara my friend konye kwami amibotuko nende kwara mokikwanyora gorojo borabu ngorero koboko iga abantu baminto keni na boge kogero mosuba titego soka perigeri kero kaga inge koge muda kutabira DJ yako ne mepango mwakanda chini ya siku moja #umusabia ni musabika no Vivian Reptile ati without bakiponi mwa tia mangana data lakini mamombi no bona yako tegemete Habari yenu. Tafadhali konfirm mwenye mumekana kama ni mtu. Angalia kando. Yes. Kwa majina anajulikana kama Ole Kinyanza Joseph, kwetu ni Kajiado Malaba, anajulikana kama Bisi, ameolewa hapa Kisii. Njoo. Ngoja kidogo. Unajua ni huko kwetu tunapendanga ngoma ya jamaa fulani anajulikana kama Ongengo. Leo nimempata live. Huyo ndio nimependa sana. Ongengo kuja. Tafadhali kuja. Kuja. Njoo. Unajua nimekuja kuangalia nikafikiria na muonanga huko kwa ile nguo ingine, lakini leo nimemwona kumbe makosa sio yake. Mama alimzaa usiku na taa alikuwa amezimika ndio maana. Sawa. Yeke wana mwalu sinaroko. Kasikie mago takali. Wango takaya mo. Brief. Nina situra mabena abakonye boirire. Amen. Jasa maletangoro kumagaka weekly kura radio buna 102.0 FM. Asemeza yamangana mayabaga sichiko soli byamano kitari kibule cyarero mushingiro mwaka 1995 musacho yo mukuru wa Serieta Jones the Win inganyari tukone kyanga onesire na kotebaga omwanya bantu tarose tibwe korende nigo anyari tibwe evolve kurwa sega kondo oika agacha kumenyekana kwa muntu mwacho mutegereri gucakira chisa 10 mpaka chisa nyechemambe chiba kondo ko muge yani kuoga bo twin boy me radio kuna wana tupo mwanya bantu inyora nae namawa eye ne Njoke TV Victor Gezia YouTube Njoke TV. Thank you. Igo mwesimiwa Chastasi atunga ngorukwa amana bantu
na endo mogoko monene nemechando nobororo nigo bwatase county ya Nyamira abo chinsemo chikoro kubusamara seba kolyo bokumobonge kurenda abantu nigo barerekerera kenene mono inde kerekera mauti kyale goite kyale goteba ngabana musiki erigeri buya na inde monyare ko bamugwe choka byana matera muna mogo choka na inde mwaba muna boronge mure bono na inde kibese chichabere chigosangere wekera mauti gateba ngaba mukungori no mwana uri abekera koboko nekera mauti nigo kyaringa kagiateba nga abasacha bayana bwaba na inde giateba nga abantu nabange iyakorire ngetageti gokwana mangenge chikobe kali tukore chimatatu erebe aba biyamo sante msizi abana baminzo abasamaro n'abagende bonsi bya ondicho nabayigo abasani n'amashabiki abana muziki baito biyamole akyonya kore moya naende kuwete ngano tete gonkwani yankorera iga igo okorodo bugita ko bokonse manyango ino moibi ayankwani iga biyamolo sana. Thank you so much. Pole sana ababugi baitu rende pole sana bandi ya Kimaya Samarieta nguru kumwaka junior lollipop John. Thank you so much kuruminta family yakaro mugusiwa 1.7 iko tu atumerwe ne ngora nene kigi makurwa radio mutakiro mwana ino kaga ogoro kunazike muntu so sire tayari bigata watu batai pole sana nduse gobe abangorosi aya nabayiga abatende baito eno kubosire n'abatangazi bonse abanditsi makoli mongina nyoro bonsi pibata baturwe ngora gochasinge mwayanjire njukoshi miti yingi yo njuko chaye wanda mutari bintu bile ngako ibile ko rumambe ikanyole mevuko fati mucha iga na matanga tuajire wanda biyata tiyo ngenderali tariyo ko ngenderali abantu baita bagushi baito mwakire korero ndijo minto gogoria maboko igoro iga kamurange ngenkorera najaga iga gaki turasiririo mumura wekingendo naende ntu abantu abatasomete ntori naraka itangane kabisa mbuya mono abamukuruberie miruberiye abana musiki na mwezi musacho regaiga oyo gwana ekeguri umusacha askofu mkuu senior doctor professor mamioro musacha Nyasaye gakina baire ngora asengi njogo shiro mungwano engero niraterete buya mbono tuguja baisia mbono tuguja pole sana njeno muntu mosomu nimanyete kuira chinsa chinke kuna mumanyete narasomete kererigari saisukuru ngasikobuya umuntu usomete bakabono muruje njiranye bangete nonye nukweboja umushi ngasagasanga jora ipurasi babakarago kereri kwani hapa jere DJ ya Kiss FM 94.1 inkayo mugusi umudirector ito penalty otema na boigo head of radio ito MC Masai twatumira ngora uyu igatanya kugwatho gaji TV cyabwate igakoro kunimoro di mungare no agokora na Kiss FM igorende na kore iraigango saba Nyasaye tigaba siseni na inde tonyorane ekero Nyasaye toirubugima mugaka mamyuru gukuro goteba tegerera Kiss FM 94.1 inka enyombe nene njugo jaga musacho uyu ni mwanjete sana kireti chito cha kiraiga tigatokore mirimo na inde twanjane ntuna abana abamo ntumbasi ntubogoti na inuko more nyombe nene mukunya kwana kururugaria mwatusabira ni josuke na itu. Thank you very much. Thank you very difficult. Karibu sana. Kai. Mbuyamono sana Mamioro. Abantu bamindu nabakwaniriye mbuyamore. Ora na chenjige kieni. Ingonguru komoga kombo ujochoni tiangi yaro chenjini obunati ngamutara sauce. Dr. Smith mwenyewe. Igo bakorera kibako kora ki?
igo bakorera Biamore mwezi. Biamore iga. Biamore tukwana nirende no ekire na kikerega na gutukwana ni ngorega. Negete ko ganda sugwa ngasinge nchobuna ebiro bigoto tebia abantu nabange baraiga. Chenkuru kwa the best bread in town Katenok. Urwa Gatembe TV ni radio. Watu watele timu enene asenge nchoye TV ene radio iga. Babo nkorogo no waliga iga. Roke baje simbe tumbiri no waliga iga. Abago jarenda imangana. Orale. Orale bago projiga. Okay. Kiraya. Mayu. Ya mera kuchinda. Siwezi kumesa hiyo. Hapa ni matanga. Hapa ni matanga. Siwezi mesa hiyo. Onkorogo. Mwabokre buya. Muko salama. Thank you very much. Mimi naitwa Uncle Dr. Onyango Mako Beauty 6 2032. Kwetu ni UXA. Huko Ugenya Seya leo ni nyumbani. Nikiwa hapa, mimi ni cousin ya Matiani. Simusema thank you very much. Okay. No, nkorogo. Okay, tikana baboriga. Mbarenga bari bakorge ligatembe TV. Mkora moro chemi siongoro ke bachi hiri. Mbarenga bakorge hiri. Okay. Oroja matanga nigako na gotojera anjona kino. Mone betere tito koriga. Karati kachi besango to kachire ntegerere. Okay. Nanke makweli abe. Karibo baki. Okay. Onenge tutobolete tokore. Nogo tumeka maru. Egere nyasaye na diara tuikigoro. Mapema. Nogo tumeka maru miti ya trillion the sport. Njerendete hiyo. Emotate korengere kia musa. Emotate korengere kia changa. Onkorogo karua. Tumeka maru na yore ikota hata straight kiagara makweli achire kawaida. Njerendete hiyo. Nkio kwa karati ngakuruhane. Onkorogo karua. Bantu ba bintu Biamore. Nonyetora mabembe Biamore. Chengoro ka Brian Sagini sena ngokora mangana mayegete TV. Abo ni cheno musaki bado koronyali bali. Pole sana mna Kitembe TV. Abage timu ngimatu atomere amagombo abene Biamore kai. Ndabakonje Biamore mwezi. Uroko Daniel Lontiri Kitembe TV. Biamore. Onero musaki ukorwa kitutuma saba. Kwa niaba ya management, omo director ito Moske Kevin Umburi, mo head manager na bakori mirimo bonse pibaga tembe atote wa pole asiyamate yomuchibwa aganda na mashabiki onsi pibalimo gotorigeria asante na balimo gototegera mbiye mono kanda ko bamanenje otherwise chiwe gachiza 12 tomera metera na mkate mambi chinza 12 seseni gwe sabato egora nchibwe